Uduze useyasho ukuthi kahle babanga imali enkabe records kodwa mina into engiyibona errong ayenzile leyo ukuthi yena angafuni ukuhlala phansi nabo afuna ukukhatha icontract yakhe noma afuna ukuyiterminate icontract yakhe kanjani na icontract necontract termination clause ukube yena nje uvela wayithulela wabona ukuthi uyazi ukuthini ayi sengifuna ukuhamba la but abiza abameli bakhe kuhlale phansi efuna imeeting bebuka icontract ukuthi okay malini ukuthi akwazi ukuthi aphume kule contract aphume nje kahle ngesizotho afika akhokhele imali abayifunayo bese yaphuma akuphunywa kanjani ibhizinisi bethu aliko emotional especially uma ukuthi ufike ungenalutho yabo nje umuntu ngoba kuthiwa wafike ngenalutho isiginci ama music video babemshuthela wona since 2020 bayabala from lapha amahotela ayilala kuona i-transport upetrol awusebenzisayo bayabala kuyonke into yabo la bantu bana accountant and wena muzophuma kanjeyana bazokuvalela ama distribution bazovela nje bekhulume nama distribution bethi ningasebenzi usibani bani ngenxa ukuthi usane contracts under thini breach contract so nisuwa nasebenza naye thola akasakwazi ukukhipha the same thing allegedly is happening to Amifako akakwazi ukukhipha umculo wakhe ngenxa ukuthi inkampani ade sebenza nayo itshela ama distributor ukuthi angasebenzi naye ngoba yini ibusiness li practical ibusiness bese aliko emotional umuntu usebenzisa ama emotions alisebenzi ibusiness mina ngikhulumela nje umuntu njengomculi kufanele yena bekufanele alene le ndaba la ibuka ukuthi okay ngifuna ukuhamba manje ngiyabona ukuthi okay ngiyakhawatheka but icontract yami asheshe afuna ummeli yena ozofike abuka ukuthi i-termination clause imali azama ukuhlanganisa leyo mali abayifunayo abanikeze bephume mfethu for example uzokwenza example nabo Danya like Black Diamond yaphuma ambitious but isikhathi ichaza ngeMacG ngayithola lapho leyo nto ukuthi kathi ichaza Black Diamond yashatha yibo yakhokha imali enkulu ukuthi ikwazi ukuthi iphume kule contract termination clause yaphuma yabo kahle futhi as much as kwakukhona inkinga lapho nalapha baqala ikhampani yabo naba nje uyababona so umuntu uthi yena imena of approach ibhedile lapha for isake yakhe because phela ubuka mase imithetho nani uyabona ukuthi kahle even if bengayi enkantolo ngiyeza win yabo and uzocindezeleka and ikhampani misakowner isa-owner wena iyakwazi ukuthi bethi lokhuzana itshele wonke umuntu ofanele sebenze nawe bengakwazi ukusebenza nawe yabo abakwazi ukusebenza nawe betshela ukuthi no lo usasikoleta imali engaka akayitheminate contract yakhe nathi ningasebenzi naye nasebenza naye sinifaka enkantolo ngoba property yethu kahle maybe owner ba-own umculo kuphela ba-owner igama lakho i-trademark igama lakho basuke beli-owner ba-own image yakho ba-owner ba-own ama-image rights akho ba-own ama-masters akho umculo wakho be-own i-trademark igama lakho uthi nobani so awukwazi ukuthi wena ukhiphe under ilokuzana elinye igama ukhiphe under lelo gama lelo noma ukhipha ownership voice yakho yabo bayibiza ngani into ngizwe bayibiza nge-likeness bani ngiyayikhohlela igama likeness ba-ona i-likeness yakho and ngeke mfethu ungitshela ukuthi wena uzofuna ukuthi ulwe nalabo bantu kumele ubuke ama-advantages ukuthi okay le mpilo engayiwina noma cha ngisho ba wrong bona kanjani ngisho wabona benze in but wena wasayina icontract wena futhi udinga usizo ngaleso sikhathi fanele wena ubuke indlela esimathi ukuthi ungaphuma kanjani kuleyo nkinga usukuyona ngaleso sikhathi kodwa ungalinge image yakho uyidicelele phansi ngoba usazodinga ukusebenza nabantu and bazokublocker bazokhuluma nama-distributor bekhulume nawo umuntu bese nje ungasebenzi naye bekhulume nama-PR companies bese nje usukuthina lo yabo bekwenze kwazi industry incane ncu so the way you move counts dude so umuntu dude befanele nje njalo befanele nje angakhuluma abone ukuthi okay uyakhawatheka avalela umlomo engasho futhi engatshengisi futhi uzophuma ahambe ufuna imali afuna ilawyer khona indaba yemali ukuthi okay ukwenta imali abakhokhela imali yabo then sebengawu-own umculo wakhe lo wawenzela khona lapha as long as yena ekwazi ukuperforma nje kuphela yabo ekwazi ukuperforma kuphela as long as bona be-owner kuyibona abacontroller i-masters yakhe engabi nandaba uzoyi-creator entsha le ukuthi avela afike esekhuluma yalo no akwenziwa kanjalo ama-contract akwenziwa kanjalo ngobani vele basuke bezokuvimba yabo ubona abaculi baningi ngoba ngisho nje even I saw the case yaka-Amifako and I've been wondering ukuthi Amifako indaba engasakhipha umculo Amifako even ko-Red Bull Symphonic awumbona ngo-Amifako you know why because usala ne-record label ngeze kwazi ukuhambe performa usa-under contract bayasho ukuthi akukho la uzoperforma khona ungasitshelanga thina so umuntu duze lento befanele approach smart le nsizwa ilapha ku-TikTok eMblend Namthandeni ayomculi into ekhuluma ngazo iyazazi kakhulu nathi ngapha esibukelayo nje singabalandeli bamaskandi bomculo wonkana siyasibona izinto abantu abayikhulumayo nabayivezayo ukuthi lapha esingakhona ukufinyelela khona ngolwazi sisheshe si-understand umjabulisi ukuba nenkinga naye ngomculo wakhe ngiyakhumbula ukuthi kwadileya naye egcina ngasakhiphi kahle
ubani uSminoff umuntu oyi-latest culprit okwaba nenkinga ke ingakho esesebenzisa igama ukuthi Simiramira kodwa kunethemba lokuthi yena lizobuya ngokuphela igama lakhe kwaba umenzi ngoba sebiza ngomenzi music nayo Khosini uthembisile ukuthi naye ngahle kuphela unyaka sekulungile kodwa abantu bangalindela sabe sanibingelela Ndlovu TV le lapha nje sibheka nje indaba ethi masikande kakhulu ke nezinto ethinta umculo ke nakwamanye ama-genre sometimes si-open ukukhuluma ngezinto lapha ke ethinta nje umculo njengamanje sikhuluma indaba kaMduduzi Ncube olokhu ephumile lapha neNkabe Kabi Records ngamanye amazwi uyagowisha kunzima futhi ukuphuma endaweni osebenza kuyo ufila ngathi nezinto abuyitholile awuzitholanga so iyo i-challenge yoMduduzi abhekene nayo so manje lensizwa la uMajor ithe na ungabi emotional modena lezinto kumele ube practical kusho ukuthini lokho ungathathi izinto enhliziyo ungathathi izinto ngokuthi na ucabanga kanjani thatha izinto ngendlela eziyiyona nangendlela impilo esiletha ngayona kumele azame indlela ukuthi aphume kahle bekumele azame indlela ukuthi aphume kahle lapha ngaphandle kweyinkinga ngaphandle kokukhuluma izinto ngoba la indimeni yomculo ungayithola uvaleleka bengekho abantu abafuna ukusebenza nawe ngendlela eyiqiniso ngenxa yokuthi lapho uphume khona awuphumanga kahle usho ukuthi yena abantu abarana umusic bangazela impilo yakho ibe nzima sikubonile kwabanye abaculi kokwenzeka bafowethu abanye baziboyeka umculo ngiyajabula nje kakhulu ukubona uKhuzani lento wayihlehlela cause ekukhulumeni okukhulu kakhulu Khuzani phela angifuna uqamba banga kumfakele ekukhulumeni into kaBig Zulu nekaKhuzani ngisho ukuthi mina iyafana yini yenza ukuthi ifane because nabo ngabaculi so abantu bebuka isuccess yabo impumelelo yabo ukuthi baphumule kangakanani abaculi abaningi bafuna ukuzimatanisa naleyo mpumelelo leyo ukuthi wena wenza ukuthi wena une following ingane following yakho ingangenzeli njengoba yenzeka kuwo lokho kufa yini abantu abangamlandeli uKhuzani abantu abangale ngaphesheya befaka umqondo kulabo baculi abala bebatshela ukuthi kuzoba zibisini support obanini lapho koKhuzani ete kanjani so uBig Zulu ukulonke inga leyo ukuthi yena so yena ezumculi nabantu bazobuka ukuthi umculo ngaphansi kwakhe wayengafani naye wayengaphumeleli oshuthi nisebenzela uBig Zulu iproblem ileyo that is why ama businessman engathi wangababikho phakathi because umuntu ohlala ezikala ngakho umuntu ohlala efuna into elengane yakho which is impossible but uyiqiniso ukuthi yena company mayikhipha imali investor kuso ungenalutho so ungaziwe kukhandela igama bekubrande bekudayise kubantu bekhipha imali bekuphusha nje for years and years uyawuthatha no 3 years ungakaziwa noma usungenile kodwa ungafinyeleli kahle kuleyo level odingela kuyona so ukuthi wena mase ubona ukuthi uso right ubona ukuthi usufile potential yakho ebese ubona ngathi ziningi imali oyikolotwayo icompany mawuthi uyabheka investment abayenze ngayo is too much iyo nje leyo into ebuhlungu ngebusiness side yezomculo ukuthi na you will never know ukuthi na hlahloni uyabona namandla akho uyobona ngathi unodayisa kakhulu but imali ayibuyi ku company oshuthi yayidla athi icompany invest imali eningi ngawo iyo nje leyo iside yebusiness eyenzeka la ebuhlungu because you never know ukuthi imali esiyenziwe uwe ingakanani imali company eyifake kuwena ingakanani bakutshela nje ukuthi thina si-investile kuwo so kahle for umculo and is a lose situation yabona italent lakho abantu osebenza nabo kushaya isiginqi ama-backers wakho bonke abantu babhadala ingoma yakho nanokuthi ingoma yakho online or emsakazweni or ku-TV or ideswa kanjani kuma-music videos abanye abantu kuphi ey'torini kuma-movie or kune-concert or kune-event ethile special abazothenga khona umculo wakho ukuthi yena udlale khona kumele bekukhokhele kwi-event uma ungekho kumele ukhokhele ingoma yakho uma idlalile so leyo mali leyo kuyi-collector namanje aba kuyifake le mali okumele i-company ibuyise ngayo asazi kodwa bekuyilokho sifuna ukukuveza nathi ukuthi hayi inzima indaba yomculo engathi kodwa isimo sikaMduduzi singabambeka kahle kunalokho esikhona sahle ngazo sodwa nokuzayo ngibonga ithuba khona la kwi-channel.